Gospod Flis, na prve ligaške točke še potrebno počakati. Ja, seveda, ampak danes smo, recimo, glede na prejšnje tekmo bili blizu, moram reči, lahko bi morda mi prvi povedali, s tem, da je nasprotnik bil izredno čvrst, kvaliteten, težko je bilo prehajati v te priložnosti. V drugem polčasu smo imeli zelo lepo, vendar nismo izkoristili, kasneje nas je nasprotnik kaznal, tako da bomo morali počakati na te zadeve. Se pravi, zaenkrat še ni točk, je že kaj nervoze? Glede, nervoza ni takšna, zato ker vemo, imamo določene težave. Igralci, ki smo jih lani izgubili, smo komaj nadomestili, v bistvu, tako da se vse skupaj še proba bolje igrati z novimi igralci, poskušamo igrati svojo igro naprej, s tem, da smo že nekaj res spremenili, kar tiče postavitve, ampak na vsako tekmo poskušamo iti, da zmagamo in bomo se pa morali dosti bolje pripraviti, bolj taktične kot v kondicijskem smislu, tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo naslednja tekma. Žal vam na roko ni šlo niti vreme. Namesto veselice, bučne podpore s tribun je bilo predvsem manj gledalcev od pričakovanega za debi. Ja, to je vedno tako, če ni tribune, potem tudi gledalci, ko pride slabo vreme, odidejo. Ampak mislim, da za začetek je bilo v redu. Lahko smo ponosni, da se je organizirala navijaška skupina, ki nas podpira. Tako da mislim, če nam bo še vreme služilo, da bo tudi obisk boljši. Vam je vreme in prekinitev prekrižala kaj načrte? Ne, v slačilnici, ko smo čakali na nadaljevanje igre, smo bili vsi napeti, komaj smo čakali tole igro, da odigramo dalje. Vendar, kot smo videli, pa žal se ni šlo. Z novim prvoligašom ste se kar namučili? Pa mučili smo se grdno zato što nismo na vrijeme dali gol, ali mislim da ova igra u drugom poluvremenu posebno je onako jedan pritisak svih 45 minuta i da je Živec pogodio iz jedno do one 3 situacije, mislim da bi pobjeda bila i ubedljivija od 1-0. Ovako je slatka, kad već nismo mi mogli damo gola, imamo problem realizacije na prošloj utakmici, eto dali su oni, odnosno Oštar Centar od Balkoveca je pogodio njihovog igrača, tako sam dobro vidio i došli smo da pobedimo i mislim da smo zasluženo pobedili. Ste pričakovali tak otpor novinca v ligi? Pa nema što da smo pričakovali, naravno svako igra, vidite da ova liga slovenačka je takva da zaista svako može da iznenadi, a ekipu Aluminijuma znam od prošlog proleća, koliko sam ja bio ovdje, gledao sam na 2-3 utakmice, pratio sam ih, znam da su nadmoćno osvojili drugu ligu i na kraju krajeva neće nikome ovdje biti lako, evo već ćemo da vidimo u sredu na ovoj utakmici i uopšte nikome neće ni biti lako s Aluminijumom, bilo ovdje, bilo na svom terenu. Tekma je bila zaradi toče prekinjena, je bilo to vam šlo na roko ali ne? Nije to išlo nikome na ruku, mislim da nikom nije ni štetilo, tek je početak koliko 5-6 minuta se igralo, tako da kako njima, tako i nama i dobro da je prekinuta po onakvom nevremenu i ubrzo se stabilizovalo, tako smo imali odlične uslove za igru.